Thokozani bogogo nani bomkhulu. Umprofeti Mbango lo eSwatini. Khona imbuzo abantu abanayo mayelana namaphupho. Khona emaphupho ngokwe-order ye-creation yalapho aqhamuka khona noma lapho asuka khona. Akukavumeleki leli hlobo lamaphupho lokuthi ulusharele umuntu elakho personal. Mangichaza amaphupho ngisuke ngasithi leli you have to ask me leli kumele ungibuze noma ungangibuzi. No, kanjalo. Lukhona uhlobo lamaphupho okungavumelekile and ngizokuchaza ngelinye ilanga lokuthi kungani ihlobo thize lamaphupho kungavumelekile ukuthi uwashare. Njengamanje ngizokhuluma ngamaphupho awu-5 akhombisa ukuthi wena uzoba rich and lawo maphupho lawo wawashare nabantu ngeke safika leyo nto. Number 1, kuphupha i-ikhi either iyandiza noma yenza noma ihleli just nje ukuthi ivelile ephusheni lakho. That shows ukuthi wena uzoba rich and leyo nto leyo ayidingi ukuthi wena we have to ask somebody ukuthi manje ngaphupha kanje. We have to conceive on iphupho lakho personally wena and ulwe ukuthi le nto lena ephuthele iphupho lakho ihambe igcine ibe into neba khona. Dream number 2, kuphupha ema-grains, kuphupha uharvest noma abe yilo uyifuna kuma uphupha nje uvuna either kuvuna wena noma ubona abantu abavuna something either umbila noma yini makuharvest nje. That shows ukuthi wena you will be rich one day. Dream number 3, kuphupha inyosi, bees. It shows ukuthi wena uzophumelela. Dream number 4, kuphupha inombolo and inombolo zikhethelekile. Akuzona zonke inombolo ezikhombisa ukuthi wena uzoba rich one day. It's only number 8 okhombisa ukuthi wena uzoba rich. Once walala waphupha inombolo 8 either uyibhala or either umuntu akutshela ngayo just number 8 vele wazi ukuthi wena something good is coming for your life. And kuphupha dream number 5, kuphupha imibala and akusiyo noma ngabe imiphi imibala. Iwu2 imibala lekhombisa ukuthi wena uzoba rich one day. Kuphupha into esilver noma egold. Leyo nto leyo iyakhombisa ukuthi wena you will be rich one day. These are very important dreams. Maphupho la labaleka khona kufuna so isikhathi mawaphupha akusema ukuthi uwashare to somebody.